titiang mawaste Bapak Nyomandana maut saking Banjar Dumakase Desa Sebatu Kecamatan Tegalalang. Munging umur titiang wantah 53 tahun. Tugas titiang ring sejerone nangyang clear gayor wayang puniki wantah ngerarah kuub tepajongyong ngiring kadi anggandani jero dalang semalihe wenten kadi pola mua boma lembu utawi guak kumanti titiang seneng menduwi kekaryaan nalar ring sejerone ngatur seni pewarnan ring sejerone ukiran punika wantah tugas titiang suka duka ring sejerone ngaryanin tapel utawi tapel boma puniki wantah ngedaging pisan menawi kadi tan sida titiang ngaryane boma puniki napi mawinan kadi kagoda titiang. Ri sampun itu raris titiang saling tantang ring boma punika. Ring sajaronen petang-tang punika yen tan kayun jagi dagang titiang jagi dagang titiang dados boma, jagi jemakan titiang apak angin titiang sang kenten petang-tang tiang. Asungkara ri sajaronen punika riwo setiang matur saat kedisa punika asungkara ngelanus dados kekaryane tan wenten gagodaan malih asa punika. Tujuan ri sejerone ngaryanin gayor utawi nangyang seni pedalangan puniki tiang banget kadisalut ring pemargan dani jero dalang uyakti ya rarakang yuse kariwi muda dani wonten tertujonipun tertujon nyani uyakti banget suksemang tiang. Semalih ri sejerone ngaryanin puniki gayor dalang. Tan surut tan mari tan gumanti ring dagang utawi nyumunin ngenak sahe maduluran yadnya tan purun kadiang gandani tan lempas ring pemargini andi kadisa punika nikah yang titiang salut ring pemargan dani jero dalang punika. Nama titiang Bapak Nyoman Sarna, alamat Banjar Dumakase Desa Sebatu Kecamatan Tegalalang, umur titiang 40 tahun. Mungwing tugas titiang rikale ngaryanin kelir puniki wantah ukir-ukiran. Mungwing suka dukan titiang puniki rikale ngaryanin tugas tiang ring jero dalang niki mengkarya ukir-ukiran wanda sekitar jam 2 jam telu tanda dos kendan tiang pulas mikir kendan mikir orten-ortenan kendan api jam 1 jam 2 tiang tanda dos kendan pang presida aja kendan kekaryaan di tiang puput kendan nikahin kan jero dalang pang puput kendan nikah tujuan niki tiang karya ukir-ukiran sejelon ring kelir puniki wendah angyang kendan aturan ayah-ayahan ring jero dalang pura-pura den ke tapi ja kendan menika. Om Swastiastu. Titiang pinake dalang ring sejeroning dalang penyalon arangan utawi dalang calon arangin upatip Dugbior Desa Keramas Banjarbie Kecamatan Blabatu Kabupaten Gianyar ring jagat Bali puniki titiang muaste iputu Gede Sartika ring sejeronin parikrama puniki ngenanin indik gayor titiange ini daging bebawasannya wantah gayor titiange inge punika ngenanin indik pedewekan titiange tuwuh titiange wawu telung dasa 6 tiban utawi 36 tahun tetujon titiange nangyang indik daging gayore puniki nenten-wenten gumantene manah titiange jaga pacang menog-nogan utawi mesomong-somongan ring sejeronin harta utawi brana nenten-wenten gumantene riki manah titiange cumpu nyikiang kewentanan adat senilan budaya Druene duanin ring kalaning titiang maosang indik seni pedalangan ring sejerone seni pedalangane punika akeh wenten
dunia seni sane murip ring seni pedalangan inggih punika wonten indik seni ukir-ukiran, seni gegamaran, seni asta kosale-kosali. Ingian punika iriki raris titiang nyumpuang dewek namate punggung sakemaon titiang mongahang padewekan murunang sikian duaning titiang ringgalahi nguni penglingsir titiang saking titiang mederbe reramo loh utawi ibu titiange wenten idumun wenten kumpin titiang pinake undagi puri ri sampun punika sampun taler meraga sang maha raja dewata wenten raris minakadi iwan titiange kakak kandung ibu titiange sendiri sampun talar almarhum ian punika iwayan berata sane dumun pinake yen dados bawasang ring iriki ring desa wewidangan desa Kramas sampun inan asta kosale-kosali utawi ini daging petulangan wewadahan ingat punika angin titiang guru ya diastun titiang nenten poleh melajahang dewek sakemawon sangkaning titiang ningalin niwan titiange megai saking irike metu manah titiange nangunang gayo puniki angin titiang wadah ring sejeronin titiang mepewayangan nangin titiang wadah ring sejeronin titiang ngewerdiang adat senilan budaya derweni ring sejeronin parikrama wayang calon narang puniki niki angin titiang media titiang meguru sangkaning titiang ningalin mindekadi pejalan iwan titiange duanin beliau sangat senior bagi titiang nika mawenang raris titiang meresideyang nangyang gayore puniki ingin punika suka duka kalaning titiang nangun gayor puniki gayor titiang newe akeh gumantine pemargi pejalan kesarangan nanti semeton sani benten ring ajang ratu danen titiang sarang sinami pine ajang ring kalan puniki gayor puniki titiang pinaku undagi saking kayu bungkulan bakte titiang ring tukang bubut bakte titiang ring tukang profil mawenang kadi preside metangi amuniki sangkaning sikut titiang newe titiang nenten lempas ring angkesia duanin angkesia angin titiang guru ring sejerone raris titiang muputang gayore puniki kesarangin raris oleh moncol-moncol sangar titiange ingin punika sangar seni siwaratri desa Kramas Banjar Bio puniki kesarangin titiang untuk semetonan titiange nyaman titiange reraman titiange saking desa sanitiosan ingin punika niki titiang mederbe ramo ring Tegalalang saat titiang guru sekala ring paukiran ring pekub taler ring pewarnaan ragane sani nyarangan sikian titiang rahinem kesarangin taler niki wenten sani ring samping titiange Pak Nyoman saking taler ring Banjar Tumbakase nyarangin pejalan titiange ngerahine kantos ragane nenten sida sirap kantos nyangkutin kayun titiange jam 2 ragane nenten jam 2 ragane ngukirang kayun titiange kesarangin raris niki wayan suka saking desa Sebatu nyarangin parikrama ukir-ukirane puniki sani mejantan ring ajang ratu danen titiang sarang sinami niki nyaman titiange Pak Wayan taler saking desa Cebok sani nyarangin pemargi ukir-ukirane ngerahine taler nyarangin pemargi puniki niki belin titiange beli made sake sani kraos saking jagat Tumbakase taler sani nyarangin ini pengerotan singa pengerotan lembu niki taler kesarangan untuk nyaman titiange saking desaan titiange pedidi iwayan gede sani nyarangan titiang kalanin titiang ngebor tarune saking mewit saking kadon taru gelontongan kantos mejelag dados gawang dados gayor ragane sani nyarangan sikian titiange
nike suka dukan titiange kalanen titiang nangun gayor puniki tetujuan titiange nangun gayor puniki nenten-nenten tios kadi atur titiange saking inguni nenten-nenten manah titiange menog-nogan nenten-nenten manah titiang jaga pacang mesomong-somongan titiang angkanan gayor terwah ring 2018 puniki tangiang titiang nelasang perbieu 115 juta rupiah. Gayor puniki nelasang biaya 115 juta rupiah. Tetujuan titiange wantah mangdeside nyepukang pemargin seni ukir-ukiran, seni gegamaran, seni kekoban, seni aste kusali mangdeside mejantan mesikian ring sejeronin titiang jaga pacang ngewerdiang seni adat lan budaya derwene. Asa punika atur titiang ring jangaratu dedanen titiang sareng sinami pamiarsa sani sampun ledang miarsa yang ini atur titiang puniki tetujuan titiang wantasiki nyepukang kewentanan seni ukir-ukiran, seni gegamaran lan seni aste kosali lan kekoban ring sejeronin gayor titiang niki wantah angin titiang ngewerdiang seni lan adat budaya derwene. Enggih matur suksema Om Santi 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 Om.